Dan huwa l-online show il-ġdid tiegħi Drink Ma' fejn ser insir naf iktar dwar it-taste buds tal-mistiedna tiegħi, dwar it-tomiet favoriti tagħhom, kif ukoll dwar liema esperjenzi jfakruhom f'liema tomiet u f'liema drinks jordnaw meta jkunu ġobar. Dan kollu mbagħad ħajwassalni biex nikrea drink li intom mid-dar tistgħu tikkreawh ukoll. Biex tinqata' ż-żigarella b'mod virtwali ta' dan il-bar tiegħi ma stajt nistieden lil ħadd ħlif lilha u żgur li lat nintroduċikom magħha ħataqblu miegħi. Nispera biss li wara li dduq id-drinks tiegħi mhux ser tgħidli li she's walking on water. U għall-ewwel darba wara l-bar tiegħi Miss Ira Losco. Hello. Inti tajt iż-żigarella virtwali ta' dal-bar. I'm honored. Ira, li huwa drink li normalment tordna meta tkun ġobar? Normalment, jew Moscow Mule, jew Whiskey Sour. Ġifieri m'għandekx ċans li fuq il-cocktail listek jekk tara xi dajkiri tordna. Jew anke x'ismu dak li għandu l-cocktail. Oh my god, no bodu. Jew affarijiet bil-frawli, insomma, mojito forsi bil-frawli, ma mhux il-favorit tiegħi. Għax dik il-ħlowa eżaġerata hekk falsa ddejjaqni. Ira, x'l-aħjar cocktail jew shot? Fi żmien konna ngħidlek shots għax daqqgħu ġewwa, fem? Today hemm xi ħaġa differenti u jiġu bitrej, shots, kulħadd jixrob hekk, u mbagħad tispiċċa tidħol fis-sodda u tibda ddur il-kamra. Is-sodda ddur dejjem bik. Nowadays, cocktail, you know. Iktar easy. Jew ta' tsambit, imma. Ma nafx hekk taqbilx miegħi, però llum il-ġurnata jien ma nafx hekk hux qatt nikber jew nkella ma nafx hekk hux tipo żmien li għamilna ħabba COVID, taf kif tajna ħafna mill-bars u hekk. Ma sirx irnexxieli nixrob u ma nikolx. Jiena dejjem irrid niekol ftit, waqt li qed nixrob. Isniet innaqqar. Anke issa aktar u iktar minn dok il-tfal, għax ovvjament ma tipprattikax hu li tixrob once in a while, allura jieħdok mill-ewwel. So dejjem irrid ikollok xi. Jiena jara, eżempju, l-istil Spanjol bit-tapas huwa l-istil perfett. Għandek ħafna tomid differenti, hekk naqra iktar mluħa mill-oħrajn, jien naf fish bays u iktar ma jkunu estrem it-tomiet. Jiena vera jogħġbuni, speċjalment jekk ikollok drink li huwa naqra iktar, għandu dik it-toma naqra ħelwa, mhux dik il-ħelwa eżaġerata, x'an mbagħad tibdew għallawni dawk l-affarijiet. Spanish tapa li naf nagħmel ħafna u mhux qed ngħidha biex nitkessaħ. Issa naraw, ħaddowa ili. Ħandowa ili. Fil-fatt hija easy ħafna biex tagħmilha, hija base ta' pitravi, tpoġġi fuqha feta cheese li jkun crumbled, tista' żid naqra żejra olive oil, walnuts u mint. U għax kont naf li inti foodie, preparajtlek waħda biex tkun tista' toħodha d-dar u tkun tista'. Ma sax nikol issa ġifieri. Le, wara. Waslet it-take away box. Thank you. Biex imbagħad tkun tista' Alright. tipprova. Ira ma nafx hekk smajt, imma ftit tal-ġimgħat ilu ġiet irrelease ta' klassifika Ewropea. Sewwa. Fuq il-banana u l-Maltin. Vera, bis-serjetà li aħna l-Maltin per capita aħna l-iktar nies Ewropej li nikkonsmaw banana. Inti tgħin biex dil-klassifika titl. Ma tantx, jiena toġob. Kont ħanajt. Toġobni l-banana, imma ma tantx nikola għax imħabba li għandha ħafna fructose, le? Eżatt. U hija waħda minn dawk il-frottiet li għandha aktar kaloriji. Ira ma tistax tkun hawnhekk u ma nitkellmux naqgħu fuq l-elderflower. Vera. Fej skoprejta dit-toma. Ħafna snin ilu kont naf xi ħadd kont naf il-waħda Ingliża insomma u kienet qalt li jiena nħobb nixrob sparkling water bil-elderflower cordial jew Sprite bl-elderflower. U doqtu vera tajjeb. Joġbuni hekk dawk il-floral tastes jiena wkoll. Meta tiġi biex tiddiskrivija ma' toma tagħha, tiddiskrivija extremely floral jew Not extremely floral le għandha naqra ħlewwa wkoll fiha. Asna, ma nafx nispjega ħielek, imma hekk vera fresh, għandha fresh taste. Pal ginger li għandu dak il-fresh. Eżatt, għandha dik in-naqqa dik ix-sharpness. Jiena naf ukoll li tħobb ħafna l-ginger ale inti? Yes, ħafna. U allura dawn it-tomit favoriti tiegħek wasluni u spirawni biex nikkrea Losco Mule. Li tajjeb li ngħidu li nistikjaw mal-isem artistiku u mhux ma' true meaning. Tajjeb, l-isem artistiku ta' Losco Mule. Losco Mule biex tippreparah għandek bżonn li tistokja l-bar tiegħek bil-vodka,
elderflower cordial, lime puree u ginger ale. Jew inkella tista' wkoll tagħżel li tistokja l-bar tiegħek billi tikklikkja fuq il-link ta' Hansa Wines and Spirits li hemm fid-description ta' dan il-video. Ira, jiena ħan nippreparaha. Sewa. Kull m'għandek bżonn 30 sekonda biex tippreparah dan id-drink għax vera easy. Pratikament li trid tagħmel huwa tittoppja it-tazzi bis-silk. Kemm tagħmel shots vodka? Vodka għandna bżonn 2 shots. Elderflower cordial, All right. 2 shots. Il-lime puree. Fil-kas tagħna ħanitfa' half a shot għax naf li jintira wkoll just the right balance top. U mbagħad ħanittoppjaw kollox xir bil-ginger ale. Oh, I love it. Naqra b'ċensja biex Nice. tqaxxar il-lime. Proset, jien kemm tinqala. U dan. Thank you. Cheers. Cheers. Look into the eyes. Iwa, importanti. Cheers. Cheers. Issa ovvjament nixtieq naqra. Really nice. Proset. Għalija ma nafx hekk taqbilx. As a character inti naqra karattru sajfi bħala drink. Ija. Karattru Ma sajfi. xorta fix xitwa nixorbu da. L-elderflower tieħnaqa British twist. Vera tajjeb. U dak il-lime li tfajt bizzejet, ma tfajtx eżagerazzjoni. Ma jiġix ħelu ħafna. Le. Imma għandek bżonn dik in-naqra żejra Ija. ħlowa fih. Jien naħseb li huwa drink soċjevoli ħafna, very easy to drink. Aha, infatti daw beżawni da drinks, għax ma minn there easy to drink, tisbeċa. U jiena vera ngħidlek thank you tal-li laqajtni ma' l-elderflower cordial għax bieħ. You're most welcome, dear. Losko, grazzi ħafna tal-li kont Grazzi. miegħi. Grazzi għal Hansa Wines and Spirits ħan toppjaw lek naqra il-drinks cabinet tiegħek. Thank you. L-okkażjoni li jmiss ħat iċċelebra grazzi għal Hansa Wines and Spirits tiftakar fina. Grazzi. U tikkrea naqa' memorji sbieħ. Grazzi għal Vit to Go Hangover Aid. Night out li jmiss la jkollok tiftakar fina. Ikonna bżonnu. Żommhom handy fil-bedside table ħalla qabel torqod tipprepara ħolada fil-ħodu tlaħħaq sew Eżatt. mat-tfal. Mat-tfal. Grazzi. Thank Cheers. you. Cheers. Ciao. Tinsewx li tistgħu tistokjaw il-bar tagħkom biex tagħmlu Delosco Mule billi tikklikjaw fuq il-link tal-Hansa Wines and Spirits online shop li ssibu fid-description ta' dan il-video.